Dear students and colleagues from Estonia, Poland, Portugal, and Austria, we are absolutely delighted to announce our new 2-year Erasmus project called ADAPT: Advancing Digital Abilities and Personal Thriving, a project in which our students and teachers will get familiar with the latest developments in artificial intelligence, a project that will enable us to adapt to the fast-changing modern world. We will travel to 4 beautiful countries and learn from each other. I am so excited about it that I learned the languages of all the project participants. Except for Estonian, that was a bit too hard for me. So instead I learned Finnish. I hope that is also okay. Let's adapt to change and enjoy the future. See you soon. Best regards, David. Liebe Schülerinnen und Kolleginnen aus Estland, Polen, Portugal und Österreich, wir freuen uns sehr, unser neues 2-jähriges Erasmus-Projekt mit dem Titel ADAPT anzukündigen. Advancing Digital Abilities and Personal Thriving. Ein Projekt, in dem unsere Schülerinnen und Lehrkräfte sich mit den neuesten Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz vertraut machen werden. Ein Projekt, das es uns ermöglichen wird, uns an die schnelllebige moderne Welt anzupassen. Wir werden in 4 wunderschöne Länder reisen und voneinander lernen. Ich bin so aufgeregt darüber, dass ich die Sprachen aller Projektteilnehmer gelernt habe. Außer Estnisch, das war für mich etwas zu schwer, deshalb habe ich stattdessen Finnisch gelernt. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Lasst uns an Veränderungen anpassen und die Zukunft genießen. Drodzy studenci i koledzy z Estonii, Polski, Portugalii i Austrii, z ogromną przyjemnością ogłaszamy nasz nowy 2-letni projekt Erasmus o nazwie ADAPT – Rozwijanie cyfrowych umiejętności i osobistego rozwoju. Projekt, w którym nasi studenci i nauczyciele zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Projekt, który pozwoli nam dostosować się do szybko zmieniającego się współczesnego świata. Będziemy podróżować do 4 pięknych krajów i uczyć się od siebie nawzajem. Jestem tak podekscytowany, że nauczyłem się języków wszystkich uczestników projektu. Z wyjątkiem estońskiego to było dla mnie trochę za trudne, więc zamiast tego nauczyłem się fińskiego. Mam nadzieję, że to również będzie w porządku. Dostosujmy się do zmian i cieszmy się przyszłością. Do zobaczenia wkrótce. Z najlepszymi pozdrowieniami, Dawid. Caros estudantes e colegas da Estônia, Polônia, Portugal e Áustria, estamos absolutamente encantados em anunciar nosso novo projeto Erasmus de 2 anos chamado ADAPT, Avançando Habilidades Digitais e Prosperidade Pessoal. Projeto em que nossos estudantes e professores se familiarizarão com os últimos desenvolvimentos em inteligência artificial. Projeto que nos permitirá adaptar-nos ao mundo moderno em rápida mudança. Viajaremos para 4 belos países e aprenderemos uns com os outros. Estou tão empolgado com isso que aprendi as línguas de todos os participantes do projeto. Exceto por estoniano, que foi pouco difícil para mim, então, em vez disso, aprendi finlandês. Espero que isso também esteja bom. Vamos nos adaptar à mudança e aproveitar o futuro. Até breve. Com os melhores cumprimentos, David. Hyvät opiskelijat ja kollegat Virosta, Puolasta, Portugalista ja Itävallasta, olemme erittäin iloisia voidessamme ilmoittaa uudesta 2-vuotisesta Erasmus-projektistamme, joka on nimeltään ADAPT. Edistämme digitaalisia kykyjä ja henkilökohtaista menestymistä. Projekti, jossa opiskelijamme ja opettajamme tutustuvat tekoälyn uusimpiin kehitysaskeliin. Projekti, joka mahdollistaa sopeutumisemme nopeasti muuttuvaan nykymaailmaan. Matkustamme 4 kauniiseen maahan ja opimme toisiltamme. Olen niin innoissani siitä, että opin kaikkien projektiosallistujien kielet. Paitsi viroa, se oli minulle hieman liian vaikeaa, joten sen sijaan opin suomea. Toivottavasti sekin käy. Sopeudutaan muutokseen ja nautitaan tulevaisuudesta. Nähdään pian. Parhain terveisin, David.